Okay, Queen Popo ndi msidzana nofipatuwani janje onobva Vonda la Thava. Vonda. Yeah. Urimbo called My Hero. So jenaka ka interview lothoma urimbo lothoma My Hero uri My Hero urimbo of the song ndo zwini zotomitaura twambor My Hero. Don't chitomoimba ne? Most of people ndikwama nga 2010. Ina 15 years. Na FIFA. Yeah. Then but hey, you have a good voice. So that is why my voice is my hero. If ilanga linga ndamulera anyway unenda yaone but bakonosfa zuri hoyo mtu imondi Queen Popo. Queen Pop. Yeah, I'm a Queen Popo. Yeah, Queen Pop nazvinjizina namzirito zvavesanga muzika wawe zvavudi. Uva matomoni kamuzika wawe zvotsoma soho kana Rikomori rikofa maifono ngawe ni maipene ya umubuzango hai walidizama hafana nane vala watu runela krikote buzon matomoni zotsoma soho kana zotsoma zichinga hey marato. Yeah, even though ndichitotomuimba ne ndandi na voice ne but zvazisafana zvino ngori mutu waziva akudia aruwa muzika ndotoma ripasi rakono yanta zvinezvo kusimbedza uri muzika wanga angotoma ndikuimba so ndotitotoma ndichiimba so mara zvada zvaruwa ngobona. Ya ndi vabhiyo vaimbi vene zvazvinochikuimba so kazi track dzino onowana track dzine ndinomanji ya ndina track inshingamana ndi vabhiyo vaimbi vene achikuimba wodita pamututuwedza before satromba romuzoro atujena ka interview yawe ione na kunya kwambongai rokutamba nga ene or ene ndi vaimbi vabhiyo before nga 2013 nga 2010 but vamfara dzifene dzanga ndandiyambudikakisa 2010 na 2013 2013 nomwe wenda pasanga u grade 12 tasona kumuzo 2013 ya umbiruni yanga so nga 2010 ndichitotoma muzika ndichitoma muzika ndandishimba navamwe vatukana va around kasi yanga haunenda dzura hone ne then havana vatu unamwe wachifi dihoso mwe wachifi hoso zvadudrainga torati then h-squared achifi h-squared then havana vatu ndivone vonyita uvanitakusa uri ndifune muzika wa hip hop ndivone vonyita uri ndifile muzika atingasiyamba uri una celebrity anotobvawo ari Queen Popo you have a good voice mini hai ndotakuswa nga vatu vane vavasadivei fetu vane voditombudza uri inini you can do this after votombudza uri you can do this dzina ila Queen Popo. Okay, most of people will say, "Elo, zina lori Queen Popo li bagai." Okay, nendi dzula Limpopo. Mwana mwa zito Limpopo. Okay. Creative. It's creative ngaman. Okay, Queen Popo lo vanga uri ni Limpopo. Ndana Japopo ya Limpopo. Ti ndari ni Queen ya Limpopo. Ndi vanjelele kezi ndiko tumuzika. Na King Lele. Yeah. Niwo mavadzina ne vatu vazvifore unazvipopo ngango muna maifana anazvipopo. Yeah. And then I love a pop music. Yeah. Atachesa muziki wangu yera ka pop. Rio nenjerere FM one rina vatu pano vene zvamuzika vozvikudhera. Borgwena. No, yera kamba naye okudhera muzika. Yeah, rina vatu vene bakozdomba naye interview ene rikuzindo kupfesa mapungo manji nga interview. Oda pano wakudomba ngamene zvakudhudi. Nga EP yangene kubanga 29 June. EP yawe na udova 29 June. EP easy play. Vatu vanji vabuso Queen Popo EP ni mini. Easy play. EP easy play. Ifana na album but iba half ya album. Yes. Zamburudo wako unatreka njizo ubuluja. Ukrisa My Hero. Kazina ka EP. Yo we manya. Yeah. Unazitreke ndo fixara bo Miss K, ndo fixara bo Adolf, ndo fixara bo SP, ndo fixara bo Romeo muimbi. So those one so visit. Quimpi, not online. That's my first time because it's Friday. Ne, uvazino ndikozo dozori hai nendoni korevera. EP yawe zvazvino ari neremubudza uri njere FM mfunanga manda ende rikuzodova naye zvazvino usvikira zvezvo ichipera interview yawe avari zvazvinotibva pano neretomeri peseri richibuya rikotanganidza taudza mapungo ubva kataudza mapungo Roy ndimubvaira nganda. Yeah, just play good music vazidiva njere FM. Akenzo ndigezo njere FM on the report FM anazimwe ya rojena kala watu washu Queen Popo
asunaka na michango mwaone wato suipore ni haiwa hoye mtu ni abore orodo la chipinga nyana pano unaone kwa hone beze riri jambo akwen papa utitani ndio ni Leroy askis ya keso nanu mupare la ngandanya beze arishira bale sa pano hono mboba kongo manjinga mandane zimwe boy watu wa this fani game mse kwa bata kujeza matomone zina akolo jena ko haka EP hino ni yawe Queen Popo arishijana ka EP hino ni EP kofi ndinyi yeah EP yanga if my voice is my hero zova kore itemi ngauri ndichiseze voice yanga ayera na mumuntu atingokopa situzwa mumuntu ndikuimba unne munhu uchifi we mtu ni Queen Popo is my hero anyway unenda yahone voice yanga yandamulera but bazozuri usika Queen Popo hapo yeah unoni EP rich bela belesa bargono rende muzika de apa KP EP yanga ni muzika wa hip hop adini hopefully amenia ini old school live ni hip hop ya zino hip hop is trepenyana yotangana na zitrepanya pop vananwele mtu paka watu vacho akaza chikora belesa EP ndiba pia watu bea shuma nabo KEP ya Sunday shivenda odobro ritasani karo trauma bala ka producer chidaka baiti bazi beat chidaka baimbe be aba future chidane bala akezila na watu bane bakumutu sorry ne aiwa he album kana he non EP iringise courage ko ringise okay EP yanga ndo shuma na producer ndingambori no produce wa zi different studio ngari imwe ndo shuma TFR zimwe zinyimbo ndo zishuma TFR zimwe ndazishuma CCR zimwe ndazishuma ka studio Joburg GBM okay then watu wenda shuma kanavo wa TFR ndo shuma na Lampadi na Kidwise ka CCR ndo shuma na muno fi Chris Kuti nda shuma na wa GBM wachukwani ufigera beat ndivane watu wenda shuma navo kaka zi producer na baiti bazi beat then ndishaka zi artist ndo shuma na MSK kalwimbo ndo kolesa ndashuma na Adolf kalwimbo rutambo zwinori Robert Chifunana naene ndashuma na SP kalwimbo rufuno ndirwa vudi kare rufika kare ndashuma na Romeo watu bamudiba kalwimbo rwa MSK ura rori nderzero detakare fidakaro ndoshuma na Romeo kalori mu Chinyaro ezi zimwe zote ndoshuma ndote liko far up to so far uko foreign muzika uko mufushana oni akuvisa uko fazo fanela urine anga officially ya muzika ndiko for fita wodzura zvawo dinga ngamandesa muzika wangu kubanga 29 za June ndo fesori zifene zanga zolindera ngori pamwe sokuri kumpa pondra sendeleni and then ndiko dake lori sendeleni ne guys zifene zanga muzika asiwo sendera huyu muzika ndiwori bone babvise hene tukutuku ne baba nayo Queen Popo osedze azibona fene zanga ndikwine ndinchaje 50 rand uri ni wane CD yanga ya EP yezo nyimbo zote ngari ndishikosedza vachibona ngabo Romeo bo MSK bo Adolf bo SP na nne ndishita collaboration ndibando babhadela ziyabhadeliwa na urecorda studio uchisalo chitwa zibiti ndibando bhadela then EP sisai chibva ndibando bvisa chende njinga ngamanda tobori ngastotar ku calculator mara ndo decide ndabona uri chende ndizvo ndozibvisa nandikungotaka dzifene dzanga mara fene dzanga adzibvise 50 rand or ziwane mini heyo CD muzika he araveredori noni EP yawe ndosvika wane ndingapi yo EP yanga ndikotoda ichi venda lothe hapa ne ndikwanga ichi phala ne Joburg ndiyaye nyanga ndiwanesa Joburg Joburg na chikoloni bathu batiri Queen Popo arikonibona niko succeed mngana then na Joburg they are all over ndikwanga bathu vachikono fa EP yanga zwavudi muzika wanga uri my voice is my hero anyway unene ndayabona voice yanga ayindamulele akezo zezo akaraba ngo bakonye mutima zinja Queen Popo kabda basiya story mejo afana ni Facebook, Twitter, Instagram
Azisineba eyo watu bashe karona za WhatsApp kama piwa wana watu bashe. Okay. Sa WhatsApp ndishumisa 082 735 8269 because idoba 082 735 8269. Then ka WhatsApp ndifi Queen Popo. Ya ka Facebook ndifi Queen Popo. Ka Instagram ndifi Queen Popo. Anyway uneva danga search uri Queen Popo ba dwana nne. Awuna zwino zwenda shumisa madzina anga ndi ane Queen Popo face. Queen Popo ya hone asiya phimbili bangwe bakhakha bangwe la phimbili. Queen Popo yanga indi queen yenene bathu bayidiba. Mara ishaka Popo ija Limpopo ne ya eda zero ngapha ya eda o ngaphanda. Yasala isikuri Queen Popo ne ine abana o ngaphanda. Yeah, Queen Popo. Queen Popo. What's wrong? Kazo mozi family kile tunjele fe mwana tari portore fe masala minete ine abarendia fomenti peto kwenye sene bala kawara ine abarendia butano cheto moni chezapo cha tukua bomari bozai tatabatu bakure rich kone tena ngorembo Queen Popo koro Upendo rumbo femini rumbo rufi mungana wanga tama yanga ja nishisa nishibisa rumbo ne ndikoseza uri imi ninga deba na konani yanu konani yanu nishijia ishi ndahanu matina iko nyanga mediano msazi wanu kana nanendi na konani then iko funa kosi abana so that is why rumbo rukonani yanga uri mungana wanga. Yeah. I quero do feita amanhã roba ho. Tem que fazer mano trem por fazer festa. Queen Popo. Yeah. Mano trem por fazer festa no ganho DJ Roy uma bela just play com music all the time. Rara mariposa, andando por fora andando na. Olha, eu tô com o programa. DJ Roy. Eu quero que Popo. Tava roubando um pouco. Monday I will be like oh.